Junnim la sail cholgil chogere. Lain kawa Mario Humberto Calponce, Akpuk Tasinelesil, Reli Molam Erchi. Chmolamili Atinmal Erchi, Chirulia 2024, Spere Silik Angel, o Chancru Kwang Tusulal Salipoa 2024. Utana Juan, Shonalich Kospal Beak Erikin, Chancru Spere Simang Chaklihat Angel, Chiva Mangchak, Spot Audiovisual, Recurso Educativo Audiovisual, Ebli Audio Cuentos, Coebacuit y Documentales, Chiva Mangacuit, Ebli Flyers, Chiruliap 2024, Chiva Man, la Ebli Spot Audiovisual, la Ebli Recurso Educativo, Quitli Documental, Junli Doblaje, la Ebli Audio Cuentos, Chiva Man, 48 diseños de material promocional, volantes digitales, Malach Flyers, Quackshakip Roshkal, Li Flyers Chivaman, un festival literario, un festival académico, un festival artístico. Chivaman Gahui, y spots radiales, Relik y la Molam, Rebli instituciones, dijo Enang Spats, Nachivaman, Chiruliap 2025, Peresima Gahui, Lik Angel, Pochan Cruz, Tusulal Salipoa 2025, Chivaman, Spot audiovisual, recurso educativo audiovisual, cuentos infantiles audiovisuales, documentales, flyers. Huahui, Nachibaman, li spot radial, ut spot audiovisual, linanke spats, ebli kilamolam, ebli instituciones. Shmanach maga ahuish kutankil, monko shakshoda hunak kutankil, o esk balite reb li kilamolam. Manak nang gespat jela koe ut nak eman episten ko kaimi joko chkanglak mantio shere nang ke chol rin pale khat angel nang kache viere li khat angel naru nang keril nang ke tau kwan post salimu esil Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube sik omako salimu esilal panak aram teril ut tauru chankru nak joko chikangelak ut chankru nak jok shkut pesinkil nak eman kretal nak timolam echi jo chikangelak antio shere nak chol rilpal ut paminkil katangel pala tentok sa kaben bal chiu beh lekatin bah la ola ralchoch ito sa kaben shkwak lesinkil Quankil utslo ali khatin ba barslo al utsquankil listiome di kana kachukwa panak kakwich kokain at utsirue di halal kakahol esilan mas numsish molamili atnuwal kachi o rokruk molamili ila atnuwal maire kwanmal utlimutas balay